mantad det taluhot naritan nila dila naritan di Tuhan Yesus papakita det ay kamoyan na padila ila nga iti kamanda timpo masa waktu amu tako man sansagay det puasa no po kani ka iya di panansagan niyagal ko ila pangantin antakan na pod dit oto odelo ay si kasusahan nga ano pud hini kusay ipangantin na kusay nga diri na di kapuri man atagakan kamon po nga haratim po dat isuang kataadan atagakan isuang kapuasa nga miyagalid di sakira na pod nga ako mo namboras sidit puasa lah sakira na pod poilon ta kaputlak kasuwab ka sigog ka naging haray puasa indahit yati indot imakan nga yo didit kakuan pag nga hormat ako gadit puasa seran pun dahar puasan ipagilitan nga karende kapuriman anda takurid susuai makan tu aya puasa isya doho na po kapuriman anom sakira na pod putlak kasuwab kaham iti na po puasa akon ka amin naman pondoli hasuwab kasuwab dino kabay no puasa niyagal pati kinamoy dahiti nga ila pangantin sira na pod ongoy nga asudu nanday kagumuan ka amhiri nanda puasa iti puasa nga miyagalid mila takod aturan da sira sakira di karamayan tako nga puasa iti so nga aya kaubasan na pagyadati nga hara na puasa nga tako papakita makan tu kobi tako diolo jadi sonong nag hara na pa kapoy landet makan na suwab kam kada puasa antakan dito ako ni kapapakita ako asatya kumad minamangun ni nga jadi aramay rin yun di kumodua nga ya di negal ka iti kain sira na pod ay aso nang iti kain to kam jadi man may pintampal gi haro pag ahura kam tambiron nagi tiko ayo naramuklo di man tampalo negalid di iti puasa ka daw nga iya di kamoyan nila timpu daw haro timpu to ko dat milah ta puasa kon pia ka mo nikid-nikid ta daw am sera na pod ngayon puri mo na ilat talo ha ka mo yan nila nga ringkas lah mila ko borosan dat iswang ta kono po kasusanom puasa ta ko serad asusa ang puasa otood akon ka amin na puasa nga ay sa isala dat sayra no pod asusa to ko ang puasa na kumbala insanda harohot ay tulun dat naswanggorogon paano di murid Tuhan Yesus pinsambayang ay nga ugaday rogon nga di magidu kadi di Tuhan Yesus bansa no petiti nga puasa nom sumambayang nga milad ugadan ka kamon pa nga itino pa puasa milah takawan sa endat harap timpu daw osan ang idat asaru da puasa no iswangga sa minggu hara turu tadaw pilihan na dati hingga taka puasa payeng kukura janis puasa isay na pay dugalon haro hiid na retan ko dito ino dat pangkukura puasa dan mila takot pendalaman manta didi ano kumbalay tako dat manginta nga timpu dati sayrad alumis kasanong haro keperluan ang puasa tako may dat pila pahit kay sisahan dati dat kumad kinarahinan nga asa mo kasan